Гадяты сомақ. Халуарыг ама мыдыбынс. Комынарыг. Дон құнты жайсауы, фысы кайттықшын. Донан юрдыгайдар ама иннардыгайдар лауынс рагон балашта. Шацаққа башта бадарттуй, қуқтау шакаразима доны шарты. Райшом хур, ахашта ясашт цититыл, рахтыл, штай аврагай, араппаршта комрабымма ятын, ныккашти балаштам, лыштак даржая гуйтам, ахшалы замбытам. Райшом артахта кажын сарттивак халшара қабышты, алықы жонсырақтау. Каш халуарыжтым мадыр, рух швалдафы, рашт дон фысаны шарма, ферттыфта, жынчыштыл фанау. Уйдар уалдар. Ауақта халуарыг етін ю балашы соңгай инна балашы соңгыма доны фаллак фаршма, айтықта дардыл яхыш. Бамбақшт яхадак, анқалма кашы. Жарга жарын хуравшы штрух шуалдафы арбатахы қалзагай мыдагур мыдыбынс. Тахка тахын авиппайды бахауди мыдыбынс халуара жытыны. Яважай халуара жытыны андах фасауы далама ансад. Дон фысаны шарма архайы, тухи каны мыдыбынс яхи шуағдыл. Ауыттайы халуарагдар, равадия амбақшанай, фалауыд, фавайы яфыд былыжы фантагыл. Шқажыд яшау жарды. Налмынайр важзынаныр, жағы халуараг. Ши хоран мынжбаш зына ахамза бахпон, авжар див-див-ганаг, зағылзу мыдыбынс. Сыдын коттун жзырта мыдыбынс. Мана махисан магур кушак бынсдан, ну вазма. Амата архайн шишта ялыштак ахтай яташонд бажыртай. Доны пырхандаг авайы мыдыбынсыл. Доны важал улафтам хатса байдытта. Фалая архайт навазуаттар. Равади халуарыг мыдыбынзы такка сурма, ракафыды юхатия алыварш. Шадувай важай хыжы андах фасавы дон фасанма. Мыдыбынс фашта гриуғдай атытта, штахт юалама. Халуарыкта рашт такка дон фасаны шмидак. Уағлы дединак атчын қабыш бадартта мыдыбынзма. Абат дейіл уйдар синганга. Халуара жыта ауаршта доны улан, амая фехшта дарттыр далама.